mbifurije kugira uwa mbere mwiza cyane. Ikinyamakuru L'Equipe kiti mbega gatsintsino, mbega pasi ya gatsintsino. Ni Karim Benzema rero warekoraga umupira gatsintsino kuri Casemiro ubwo batsindaga ikipe ya Espanyol igitego kimwe ku busa. Ibinyamakuru rero byose kabisa bikaba byashishikaye n'amatitire adasanzwe kuri uwa mbere rero mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru AS kiti talo y'umushefu, atagatsintsino k'umushefu. Ikinyamakuru Marca kiti hari jeni riri mu bwami bwa La Liga hano, riyoboye ubwami bwa La Liga. Akaba ari Karim Benzema rero biri gutaka cyane kabisa nyuma yuko rero atanze iyi passe kuri Casemiro bagatsinda ikipe ya Espanyol igitego kimwe ku busa. Ni nako kandi ikinyamakuru L'Equipe kinakomeza rero kitubwira ngo hari bimwe mu bintu Real Madrid bifashije gutsinda izi match eshanu zikurikiranya nyuma y'ibi bihe bya Covid kabisa, nyuma y'izi match rije nyuma ya Covid. Akaba rero harimo gukora physique cyane. Iki ngiki ngo ni ikintu Zidane yakozeho cyane ubwo twari turi mu bihe byo kuba mu mazu. Akaba hari mu gihugu cya Espagne rero ikipe ya Madrid ibinyujije kuri Gregory Dupont, akaba ari ushinzwe physique y'ikipe ya Madrid. Uyu mugabo ngo Zidane yamusabye yuko ategura ibyumweru 6 physique ya buri munsi. Ikindi ngo cyabafashije nuko abashefu bo mu gikoni b'ikipe ya Madrid ngo bagiye boherereza buri mukinnyi indyo agomba gufata buri munsi kubera imyitozo yakoze. Ikindi ngo bagiye babagenzura ku bijyanye no kuryama no kuruhuka kabisa. Hanyuma ikindi ngo bakaba kandi Zidane yarakoranaga nabo video conference buri munsi ave ya buri mukinnyi wese aganira nawe amenya uko yiriwe amenya uko yaraye. Hanyuma Real Madrid igarutse kuri complexe hariya Valdebebas aho bakorera imyitozo, abakinnyi ngo bahise bakora bari kuri ritme yo ku rwego hejuru cyane. Hanyuma rero bikaba bibafashije kuba bahagaze neza cyane bari stade muri iyi minsi. Ikinyamakuru L'Equipe kandi mu gihugu cy'Ubufaransa kikaba cyagarutse kuri Arjen Robben. Robben rero yamaze kugaruka asinya kontra y'umwaka umwe mu ikipe ya Groningen ku myaka 36. Iki kinyamakuru rero kikaba cyatubwiye niyihe mpamvu yatumye Robben agaruka. Akaba rero uyu mugabo yaramaze umwaka yari yarenze umupira w'amaguru, ariko ngo ntago byari byaramuvuye ku mutima. Ku bwa Arjen Robben kabisa gusezera byari kubera ikibazo cy'imvune. Imvune physique yari iri hasi, abona atari kuri ritme mu ikipe ya Bayern Munich, abona ari gutesa ikipe ya Bayern Munich. Kuko Bayern Munich ngo muri uriya mwaka Arjen Robben yasezeyemo, Bayern Munich yasezereye abakozi 12 kubera ko ngo yabonaga ibintu by'amakriza bitameze neza cyane kabisa mu ikipe. Akabona rero guhemberwa ubusa, aravuga ati reka nsezere mu ikipe ya Bayern Munich n'ikasezerera n'umupira w'amaguru. Ariko bikaba byamugarutse ku mutima mu by'ukuri rero agaruka mu kibuga. Akaba rero agiye gukina ikipe ya Groningen. Reka turebe rero uburyo bizagenda. Iki kinyamakuru kigasoza inkuru kivuga ko ikipe ya Groningen mu by'ukuri yari ifite ikibazo cy'ubukungu. Muzi ko na Virgil yifashije akagura season ticket z'imyaka iri imbere. Nyuma yo gusinyisha rero Arjen Robben mu by'ukuri ikipe yari ifite ikibazo cy'ubukungu, ikaba yatangiye kubona amafaranga mu by'ukuri. Ngo hari companies zigeze kuri 5 zamaze kuza ku negosia mu by'ukuri mu bijyanye no kwamamaza. Hanyuma kandi akaba Arjen Robben nyuma yuko agezemo muri ikipe ikaba kabisa yamaze gutangira kugurisha amajazi ya Arjen Robben. Ku munsi w'ejo baramwerekanye n'ibirori bikomeye cyane hara mu gihugu cy'Ubuholandi. Ikinyamakuru L'Equipe cyagarutse kuri Bundesliga mu by'ukuri yarangiye muri weekend rero hari ibyo yadusigiye twakigiraho. Ikintu cya mbere, Bundesliga yabaye intangarugero mu by'ukuri kuba yaragarutse kare, iha urugero igihugu cya Espagne, Ubwongereza n'Ubutaliyani zahise zikurikira n'izindi shampiyona zose, bose bakaba barafashe urugero rwo kwigira kabisa ku gihugu cy'Ubudage. Ikindi Bundesliga ngo idusigiye nk'uko ikinyamakuru L'Equipe kibitangaza nuko biteguye neza cyane kabisa. Bafashe ibyumweru 6 byo kwitegura mu myitozo. Hanyuma ikintu cyitwa imvune ntago cyagaragayemo kabisa kuri imikino bakinyanyuma Bundesliga ikarangira neza cyane, kuko hakaba harabonetsemo abakinyi 4 bonyine gusa. Harimo umugabo witwa Harit, Salif Sane Munyasenegal, Jean-Claire Todibo ndetse n'umusore bita Burgstella. Akaba aribo bavunitse bonyine gusa abakinyi 4. Bakaba rero iki ngiki ni ikintu bakozeho neza cyane. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kikatubwira ko Bundesliga irangiye mu by'ukuri itanze igihe cy'ikiruhuko cyiza cyane ku makipe. Nuvuga ngo irarangiye buretse Bayern Munich na Leverkusen bafite finale ku wa gatandatu, hakazamo kandi playoffs hagati y'ikipe ya Werder Bremen ndetse n'ikipe ya Heidenheim. Ikipe ya gatatu mu cyiciro cya kabiri ni yabaye ya 16 muri Bundesliga zigazakina nazo zireba ko zaguma mu cyiciro cya mbere. Andi maklabu yose 15 abakinnyi bakaba bagiye mu kiruhuko, harimo na Leipzig igiye gufata igihe cy'ibyumweru 3 ikitegura neza cyane kabisa kuzakina final 8 zabera mu gihugu cya Portugal kuva kuri 12 z'ukwa 8 kugera kuri 23 z'ukwezi kwa 8. Ikindi ngo cyagaragaye muri Bundesliga kabisa wakigiraho ni imyitwarire myiza cyane y'abasifuzi. Abasifuzi nabo bagiye bagaragaza koroshya ibintu, hakaba nibura impuzandengo yari amakarita 4 kuri buri mukino.
ikindi Bundesliga ngo wanayigiraho mu by'ukuri akaba harimo nk'uko ikinyamakuru cy'equipe kibitangaza kwitwara neza kw'abafana. Abafana babaye intangarugero impeccable kabisa. Twitsa ko Bundesliga rero ikazaba iyi shampiyona igaruka ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 9. Urabona ko bazaba bararuhutse, ibintu byose biri perfecto. Tugarutse gatoya kandi mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Mundo Deportivo kikaba gikoresha rwose titre rero y'amagambo ya Pique kabisa ati ntimucike intege. Ati ntidushobora gucika intege rero na amagambo ya Gerard Pique mu by'ukuri yanatangaza nashyira no kuri Twitter rwose avuga ati tuzafightinga kugera ku munsi wa nyuma, biri muri DNA Z Club. Akaba rero Barcelona yiteguye gukomeza kuhangana mu by'ukuri nyuma y'uko inganyije n'ikipe ya Celta Vigo, ibintu bigende neza cyane, ariko ngo yiteguye guhangana kugera ku isegonda rya nyuma nubwo Madrid yamaze kubatereka mu manota 2. Ikinyamakuru Sport cy'Katalunya cyo nta kindi kigarukaho kabisa, akavuga ati turasinyisha tunagurisha. Bakaba rero ikipe ya Barcelona yamaze kubona Miralem Pjanic nyuma ko passe test medical hari ya Itule, ibintu bikagenda neza cyane ku munsi w'ejo. Igisigaye gusango no kuofficializa uyu munyabosnia rero akaba agomba guhitaza iyi sezirangiye, mu gihe kandi bamaze kugurisha Arthur. Bakaba rero bamaze kumutanga uyu nk'uko bamwitaga rero ngo ni New Xavi, akaba rero agomba guhita sinya ikipe ya Juventus igihe cy'imyaka 5 kabisa kugira mu mwaka wa 2025 azajya ahembwa miliyoni 7 z'amayero ku mwaka. Nako kandi mu gihugu cy'Ubutaliyani tunahinjiramo nuko Tutto Sport tubwira ko kabisa Asa yamaze kurangiza n'ikipe ya Juve, kivuga ati kela feri kabisa ati feri rwose ni y'umuriro. Ati gikurikiyeho ni ikihe kuri Juve, kikaba nkuko kivuga muri titre yacyo ati ni Miliki. Arkadiusz Rutahizamu munyapolonye rero ikipe ya Napoli, akaba ariyo Juve igiye guhita ijyaho rero, niyo deal igiye guhita ikora. Corriere della Sera ikinyamakuru kuri page ya 36 yo muri iki gitondo rero kuri wa mbere kikaba kivuga ko Miliki agomba kujya mu ikipe ya Juventus, Milan AC ikagura Luka Jovic w'ikipe ya Madrid, ari nako kandi Inter Domir igomba gusimbuza Lautaro Martinez, Eden Dzeko. Akaba rero ngo nizo transfer ziri mu gukubita kabisa, ziri kuvuza ubuhara mu gihugu cy'Ubutaliyani kuri uyu wa mbere. Direction mu gihugu cy'Ubwongereza ikinyamakuru The Sun, The Times, Daily Star n'ibindi binyamakuru byose kabisa bikabigaruka rero kuri iyi semi-finals kabisa za FA Cup. Akaba rero zizakinwa kuri 18 ndetse na 19 z'ukwezi kwa 7 Wembley. Manchester United ikazakina n'ikipe ya Chelsea, mu gihe Arsenal izabikina n'ikipe ya Manchester City. Ikinyamakuru kandi The Sun kirakomeza kitwereka ko Monsara yamaze kuburira Jimmy Vardy kabisa, mubwira ati ndaje. Monsara ngo nta kindi kimuri mu mutwe ubungubu, iby'amanota 100 nta bitekereza. Liverpool atwaye igikombe cya shampiyona, it's okay. Ubu wenga agiye gukubita ibitego ku buryo agomba gutwara top scorer w'uyu mwaka. Mubwira nti bonne chance kuko ndabona na Dannings nawe yasizoye kabisa, urana ko table itoroshye. Ikinyamakuru The Sun kandi kikaba cyagarutse rero ku musore witwa Andre Gray n'izindi zo bita ngo ni Covidiots. Covidiots rero ni ijambo ry'abantu bakora ubucucu muri iki gihe cya Covid babita ama Covidiots. Akaba rero iki kinyamakuru The Sun kiragaruka rero kuri Covidiots eshatu, harimo Andre Gray, Nathaniel Shahoba ndetse na Domingos Quina. Hari anniversaire kwa 5 ya Andre Gray. Andre Gray atomera ba Nathaniel Shahoba na ba Domingos Quina n'abandi bantu bagize kuri 20 bakora ikirori. Biragenda bijya hanze, ikipe ye ifite match ku munsi wo ku cyumweru guys. Ikipe ya Watford imererwa na zone relegation, Southampton yanitubise 3-1. Andre Gray Rutahizamu bagenderaho na Nathaniel Shahoba umukinnyi mubi, Domingos Quina n'umukinnyi mwiza. Aba bose rero bagenda bigira mu kirori ku munsi wo kwa 5 bafite match ku cyumweru. Umutoza Nigel Pearson akaba yavuze ati ntacyo shaka kubivuga mu kiganiro n'abanyamakuru, mureke mbanze nkurikira iyi dossier nzaba nyibabwiraho neza cyane. Ikipe Watford ikaba harimo ngo kuba aba bakinnyi bari finding ibifaranga cyangwa se bakirukanwa muri karabu burundu. Ikipe Watford n'uburigenda no kwimanukira mu by'ukuri nireba nabi. Akaba rero nkuko bireba hangaha rwose ikinyamakuru The Sun nkuko kibandika rwose, urabona hangaha Andre Gray n'uyu musheri we ngo no umuhanzikazi bakamwita Anne Pinnock. Ikinyamakuru The Sun cyo kikaba cyamwanditseho mu by'ukuri kivuga ati nagahanzi gato yagaciriritse na underground kabisa. Aka rero ikinyamakuru The Sun ubona ko cyandikaga kabisa mu magambo asa nkaho abantu bose bababajwe n'ibi bintu byabaye. Les amis, mukomeze kugira uwa mbere mwiza cyane, Imana ibarinde.